Bülülü trasaga solu tupsarı ülete ıtıllar. Kapitani yürümeni ıtıga bayıl 2 sılın ılsan saka автодор telte üleleher. Bu günlerge 7 kilometr ustalaq seri asfalttan biterdi. Sehili Zakar Batusov kapsir. 2005 yıl 6-yga bülü oğlusların oğuktuattıra ör köppüt kere beletügen müdünmüte. Bülün birine masına solun bülü joguska çastagar kutu sol tutuldan büppüten. Çakçaçılarga tutaşlar küste aksırılavlıların tümüger sayının üst töz sukkayandan tesir bütün ontan eretasa çağının ayınır bolupput. Ontan rovna 9 yıl bolan baran. Eme bir beletügen bülü trasatın 560 kilometre bolda. 2 yıl veren bılırın 5 bıyıl 7 kilometresleri Ova saka автодор тірілті асфальтата. Бүлін біріне масына сола федеральный трассы болу оттан солу тупсары үлелері күшкі ұтылалар. Объегі сaka автодор денталіті тұтудың үтті капиталнері мұн. 2 yıl ұстатыр үләнлерін бұл бұйыл үлә келдерділер. Онытын білін бір прием қалап кәні бүлітәғі Вилю автодор филиалы манталы эксплуатациялыға. Оны бұл солу көрүтүн ытыга. Опсай быйыл бүлү трассатыр 12 километр, олегер 12 километр саңа сол. Онна 4 километр солга капитаннер моның оғлунна. Салгы күстә ола барар буланылар. Бүлү улугар эхил беги 30 километр үс участогы быйыл саглапыт 10 километрнен 30 километр эме участогы ремонтнамыт үләкелер яптым бу. Тугунан смешениеден саңа технологиянан битумнан обработкалынан оңоллар. Түрдөн ағасыл сол оңғутан жарыттанмыт Игорь Федотович Арахманин Сақа автодор генеральный директора білген табыланы әлбәқ. 7 километров в этом году вот в асфальте сдаем, на следующий год 6 километров тоже в асфальте. Если в деньгах, то это примерно где-то в пределах 200 миллионов. Если бы был проект и при наших возможностях, мы где-то в пределах смогли бы положить 15-17 километров. За сезон, да. Ана аяқ сылынан білуттен жүгісігі дері асфальт соғынан айынып, ден әрелләқпіт, мұна тұташларға сөсі тейләқ тағарыла одан бағарабыд. Зақа Батусов, Индикенте Кулисов, Юрий Рожин, Сақа Телевинета, Білу.